alewe ipasadiah. Alewe ipasadiah untuk matamaiwi ulan Ramalan. Nah sabangkah hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilan nira. Jadi nigi tau mario marenno rigau angkana tama ulan Ramalan. Betuanganna iya ulan Ramalan mario marenno iko natamaiwi. Karena itu adalah tamu. Jadi iya ulan Ramalan sitonganna tamu kita. Ya kung katamu melo pole boleh agay pigau nomor sidi pacingi boleh. Nomor saat kita menyiram tubuh ko di pokoknya sange mandi toba iya ku ibolo iwatak kalewe ipangolo ni alewe lori puang Allah Ta'ala seakan-akan iya roe ibolo ya bolo raga kulwe puang Allah Ta'ala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipenat dingin seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleku potalagarang apa pada ya wae masolo no pole watakaleku. Iya ko takut tasat dingele ta mega masalah dia namanya maketta ya siuru si aja selesai. Pegai mu baca alam nasrah. Pakuli-kulimu ya ro alam nasrah laka sadar qada nan ko isra alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Tapakuli ngero wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Iya, komelo ki komisanya toli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi de na melo taraka iya si jama ya si salah. Iya naro wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Eta baca tadobul ortare wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab supaya macawe ki lori po Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama halena tolong melebita Bapak Camat Kecamatan Watasi Denreng. Terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Anugerah Pasetangen. Alhamdulillah ibu-ibu muslimat NU Kecamatan Watasi Denreng dan seluruh jamaah ia pengajian tae nasabah persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pembahasannya sedikit membahas masalah-masalah di seputar menjelang memasuki Ramadan sekaligus amalia-amalia di bulan Ramadan. Ya. Pertama ia rupat do ngekasih tongan hadis na tunabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Telu agaga yilau telung pulang si tongan na tapi dua agaga yilau telung pulang. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Put tatambaya nga baraka okilalan na ular raja si bawala Sya'ban
wa balikna Ramadan epot pada piri ka ulan Ramalang. Nah sebab mega tu tahu mate, banyak ulama-ulama kita tu mengatakan banyak orang meninggal itu di bulan-bulan Syaban. Iya, malomo tu amat yang na tahu di bulan Syaban. Jadi milodongi supaya na pada piriki kong Allah Ta'ala ulang Ramalang. Makanya kita berdoa itu wa balikna Ramadan, tak pada piri kak kong ulan Ramalang. Kemudian sebelum ya tamai ulan Ramalang nasaba iya ko ketetapan hisab mapuasan itu tanggal asidih ko ketetapan hisab perhitungan ini pakai perhitungan Muhammadiyah. Jadi aja tak kada Muhammadiyah ya curi, sebenarnya tidak, itu ketetapan hisab. Jadi kak dua nih, ru'yatul hilal dengan hisab. Ya koma kedai ru'yatul hilal berarti mita ulang secara kasat mata. Ya koma kedai hisab nah hitung mi jumlahna. Ya koma kedai ru'yatul hilal ya ulangnya dena yulle mita mata ataupun menggunakan alat secara istilahnya ya mata kasat narekodena apa daraja layase yopo Muhammadiyah namo cik di midaraja tamatoni makiro. Jadi aja tak kada magi je nangka berbeda na pada mana mau korasi bahad desa nak katani cocok ni cik di bila yang penting tamai cik di daraja tamani standar bulan terlihat betul kan terlihat angka ni cuma dewi panitai mata nah sabang angka na cik di daraja tapi iro pak komeita dia pernah pita karena masih dibawa garis subuh kayak pinawa dipita apa pi daraja layase. Nah seluruh dunia isi Malaysia Singapura nah bagaimana standar 4 daraja ke atas Muhammadiyah itu menggunakan metode hitungan yang satu tetap masuk makiro. Jadi itu Muhammadiyah 30 tahun ni sama metode maka dah tanggal aseko matu na puasa teh tanggal aseko na lepai karena itu menggunakan hitungan itu. Nah ya aja tersalah paham kan? Karena mudah-mudahan tapi kita tidak bisa nukan kemungkinan besar berbeda dalam penetapan puasa tapi nulle bersama amu malepa besar kemungkinan itu tapi depan ditetapkan sebab kita menunggu hasil sidang isbat. Jadi kemungkinan tuh angka puasa pemerintah menetapkan itu kemungkinan tapi tetap kita menunggu kemungkinan tanggal 1 hari Ahad tanggal 2 hari Ahad ya. Jadi kemungkinan karena ada beberapa itu yang saya nukan informasi yang saya dapat tapi belum jadi itajabani harus sidang isbat kemudian angka toga perlu sampaikan yang paling pokok ya setamana aja nana ya pengewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah untuk matamaiwi ulan Ramalan nah sebangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilaniran. Jadi nigi tau mario merennu rigau angkana tama ulan Ramalan betul ngena iya ulan Ramalan mario merennu iko natamaiwi karena itu adalah tamu. Jadi iya ulan Ramalan sitongan na tamu kita ya kung katamu melo pole boleh agay pigaw nomor si dipacingi boleh nomor 2 ya sapre ito lagi ipaci-pacingi ito lagi sapre ito lipakewe ito lagi ya gordenge isasai laipel i boleh itu kung katamu melo pole jadi termasuk sitongan na memuliakan Ramadan itu ya komelo itama Ramalan ipaci-pacingi bolata apel ki ero pojo-pojo ilaga-laga nangi nasaba nanti di Ramadan itu akan turun malaikat
termasuk lo boleh datang itu malaikat korang malangi. Jadi aja na jolo nanya ro makadaga ribu kamati mo ni biero. Itu bolata jolo ta paci-pacingi. Seri-seringi ya ro sade bolata ta paci-pacingi ropona. Seri-seri ko sade boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Pada muje tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapendre umbul-umbul to menyambut pada muje roh. Menyambut. Jadi disambut Ramadan boleh jolo yang aja jok na lewe. Matuk pinalok ko lewe. Jadi boleh ipel. Ya komeki macece pala, cece pala tak? Dia nama digaga sebagai tanda kegembiraan. Jadi ekspresi. Itu? Jadi ekspresi kegembiraan. Kemudian wadingi meli sali sapak baru aga. Aliliki sali sapak baru. Maka dari kamali sali sapak baru. Ya mone masoli aja mone ya tak terpai juta. Ya moro sali sapak nama sempo usahakan iko maliki sali sapa. Aja na ya mak balo-baloy mana je. Ya warna putih, agak-agak bersih. Jadi matan rangi rita kong kecerepana. Maka do macarepe mesesa iya. Jadi pakai angka kama gak tahu kasih malah salah saulu lo masih gini ita si warna dan itu madu padupa tetap tambah lah sauluna itu jadi tapi itu kagak aturangannya roh cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian istilahnya jangan terlalu mencolok ya kok kui agama wita na dimakruhkan pakai celak merah. Yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya. Itu makruh hukumnya digunakan. Katu tau masulara celak, mak baju celak, desisa gaga warna lian nasi garu, celak mamasam, merah membara, itu dimakruhkan. Kemudian, nak boleh toh paci-pacingi. Yang kedua alewe tama nih yana pokok kango nak boleh yang kedua alewe nasaba ya sangi mario alewe tu mario tanya ya roba boleh yon ya jika kango nak sapre makanya ki ganti wi kamu tu sapre tamega rupana laga yolo ni tolai gordengi sesak gi atau yaga gi alewe asam pajas sunat toba ki jolo sampai sunat toba ki makan jala dak matu di waktu tahajud menjelang subuh otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi aga mandi sunnah taubat iya kapak jarang nabahas tahu dio sunnah toba ki tate siaga bangsa na tate dua tate telu iya dek to nanu tate telu makanja subuh setengah na telu setengah na pak tate apa mo liwa subuh memo tate lima na pertama subuh jadi oto ki makanja tu koto dio tengah benih saya tapi ini anu ya ini ditarekat kota reka maka daya komelo ko magampang itarima pak dongamu mudah tembus oto kita ngabeni dio pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala apalagi nareko dio sunnah taubat ki mandi sunnah taubat purai matu iro alaki ajenne ki suku napa malaki korang nibaca deto na mega namo bangsa silampa mi dua lampa napa ki masempajang masempaja sunnah taubat napa masempaja sunnah hajjah napa milaudong itu mudah diijabah yan ang kataw maraji-raji ngiterima pak dongan nata suruh lakukan itu
Jadi motok tengah beni, tate talura, tate talu, tate apa paling lambat jam 4. Dia sunat toba ki, maka tapi ko carana dia sunat toba. Maku ya. Ajenne ki jolo pada ko tomelo mas sampajang. Jenne ki suku jenne. Jadi aja na cica misiku cica maju mata de pas suku jenne tak. Bisa lima ki akalimomo ki akatalu. Oi patamai wa inga cicam. Napa to mak julu mata ipak gana mana yang katalu ipa suku-suku mana. Lima kiri kanan katalu. Ulu itu si bado cile cicam denah katalu tu. Pak Mega tu tahu. Denah katalu tu ko cicam mi sapuru ya tulu ni pasiala do cile. Iya. Jadi cicam lah. Jadi denah katalu ya tu. Iya mitu ajewe bisa ipasuku-sukui nasaba angkat tu riwayat ramping maka dana nigi tau mak jenne napasukui kang angkat tau mak jenne dana suku cicam mana mi mak julu mata cicam mi madarito akka cicam mak julu mata kata lu ko limana pokokna la sigaru-garu boh de pas suku-suku mana ni maka de ko riwayat na nigi tau pas suku-suku ijenne nah maka dosana iya rola bae si bawa iya na pigaw pure na pigaw na pacingi manang ipo ang Allah Ta'ala. Jadi itu jenne palaga dosa tu. Palaga dosa. Jadi oto kirona maka meki dio to meki camme jangan mandi telanjang. Jadi makun rayu pasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang kebasahan kain basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na mitay-tay ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makun ray. Itu jadi dena roane ba namu makun ray nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko to tama iya na tu nakada nabita bagi perempuan memang jangan kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi iya na tu ampai yakel orang katu biasa tau madari matampu natat ditampu na kami ka makokoy kaya itu biasa maka day malajangi dena lajang setan memang mi jin memang nasabak dia bersetubuh. Ila tu ampai dia nawat dito dio mangolok ko ay masolo di makun raye. Biasa ko kisalo dio to mengalirkan air. Masolo ka wae mangolok ko ay masolo itu juga bahaya. Karena jin itu di atas air makanya dia bersetubuh. Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu kaji ni dia napita maka dia temal lajang jaji ni matu ni karena itu dari manusia juga iya na tu nanca jituru salo itu nak kena manci turu salo iya matu iya tu cuma napai tamnya le na maka da maku coba baniru iya paja itu itu iya mega makoko tu dia napahang ita wero maik tanaya tu pa angka biawa angka mancaji banyak tanya tu salo bawa ka biawa aga kariwaya itu di Halifa Umar itu nacuri le darak na paniping ele na korupa darak maka lah iya anakmu manang kademu ala ka maka dia aja gaga manja nang kanakku na ulo kolom ni si senang kay macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifa Umar kemudian Umar itu maru'iyah langsung tadi maka da jin mematomi ya namanya gatau napakabilin-pilih makokohe apalagi di media sosial menre ini kanyata matamange na maka kampas setange tamo ko tumapanan na maka da iya memang ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu nah yana tu ampai nabita na pak gurongan tu na malak dan pasangan ketika wanita mandi usahakan pakai kain basah ajak lalu tapak gure rona tanak darairo anak-anak gadis itu iya kemudian purakyo nama jenne suku tabolo ni aleta
tak kale tak sebelah kanan, napa sebelah kiri, napa sini. Pada saat kita menyiram tubuh, ko ni pokoknya sange mandi toba. Ia ku ibolo iwa tak kalewe, ipangolo ni alewe lori pong Allah Ta'ala seakan-akan ia roe ibolo ya bolo ragyo kulwe pong Allah Ta'ala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipenat dingin seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleku po talagara nga papada ya wae masolo no pole watakaleku. Jadi sambil baca itu. Jadi ibolo ya ro sambil itu liano kagero. Namoje tung kalasata. Komandarin kalasata. Tapak itu ya ro. Ya koto dio ya tu tilawi epong talagara nga iya la sayang kari watakaleku pada tak sia curang ya wae upake dio he. Tilawi mandi itu dengan doa. Itu. Jadi tilawi ya ro. Jadi gandro bawa mak bala. Iya. Dia pada mi bukannya. Itu. Jadi itu ina tidi selengi. Sininna ijamai pak doa manang. Iya. Jadi namanya ro dia. Iya je tu kanja na wani-wani ki dia sunat toba. Wani-wani ki ya nama ngaribi. Meki dia areweng. Dia sunat toba ni. Setiap nasabah sesuai tu dosa maka je tiga dosa. Iya ro dia sunat taubat. Makomi ro carana de to gaga tu perlakuan khusus na maka de doang iwe de to gaga. Maka de lipa bakatoa na pay doang yo koro maka de yemi ku ibolo iwatak kalewe posinin na dosa-dosa yang ke kuri watak kaleku talagara ngapuang. Yala si seakan-akan Allah yang menyiram ya biasa mandi sunat taubat makomi tu. Iya. Pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe ajenne ni piama ajenne suku lo ni asam paja sunat toba pe ko sira sampaja sunat toba mas sampaja sunat toba niat nami bawa akala bani wakatai mas sampaja sunat toba 2 rakaat karena puang Allah Ta'ala ku amiru jadi maka gampang dia meki pagan na iya pa dia na marigaga meki pagan na iya neraka na sampaja sunat toba dia na marigaga namo siratu rakan na sampaja sunat toba dia to na marigaga itu pede mega pede makanja aga na pangupuna pangupuna to bicara pangupu ki ko sampaja sunat toba angkat tau panrita na kait kangi si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna iya ro pangupue si tongan pak dongan tu jadi iya agak iya kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat tau panrita makna ina iya makanja apa melo ko je tu ku terima itu bakmu melo ko pacing elemu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu iya kemudian angkat tau makada ayat kursi iya apa itu ayat kursi nak puang Allah Ta'ala mana hana jallo Allahu puang Allah Ta'ala la ilaha alinato illa huwa alinato Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alinato al qayyum bang Allah Ta'ala to la ta'khuzu zinatu wala naum alinato gitu ina alina mana hana jallo jadi itu ayat kursi ismul azam asanna puang Allah Ta'ala yang agung angka mana itu tuh ina alina mana itu na jallo tuh pada kulu Allahu tuh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ina alena mana ina tu nak kada ayat kursi pasibawi kulu Allahu itu to padete tapi de to na ya rumah kada mesti ro de ya ko de tapal ayat kursi aja nana ya ro baca itu de to na mutlak ya ro cuma mahkadami nasaba melo ko je tu toba ku pung Allah Ta'ala bacai ayat kursi kacicang napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada ni kumu patamma ikorang itu apa dega ga tahu ka apa masam paja cicang mita to na tamba korange nule patamma itu 30 geso kulu Allahu bana mu gan rusu akatallu na mu baca ni tu pada ni
Itu istilahnya. Ia naruh tak pakai jadi ia ko masam paja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatal. Iya, pengupunah. Angka tahu maka ada 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, tahu? Alai capana suratul Baqarah, amanar Rasul. Kemudian nappa membaca kulu Allahu akatal rakaat kedua. Angka tahu maka ada ayat kursi nappa kuliah yual kafirun. Maka to si kuliah yual kafirun ni baca ko agak sana sampai sunat toba nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir. Pak ia roati mandari itu maraja bata-bata. Mandari ki maka magabawan niya ji pungewe nasalah kagi po Allah taala mandari de na magabawan niya ji iya itu mandari makoro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Derena po Allah taala. Angka tupasan na po Allah taala man lam yashkur ala nakmai nigi tahu de na sukuruki papedale ang kay walengi walam yasbir ala balai de na sabar ako na puli abala walam yarda ala qadai ya kung kagaga pulewi na siya noko na ko de na no betul kan na tuli masumpa papena dina tidak ridho dengan ketentu aku makali po Allah taala fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tes salailinoku fal yatlu praban siwai suruh ni siapapun na sumpah aja na naya na sumpah. Iya. Jadi aja cede-cede nanri malawa sih magabawan ni aja pacar lagi aja tak terima. Iya. Manri malawa bosi minasoy. Tuli bosi mana? Siapa aja. Isana de na bosi nasoy. Palapaka. Gitu. Di kagak tuli sasay mana waktu Angka itu to makotu. Jadi iya jadi usaha kami nasaba makada ega paje tupi atas salangi nasaba deni terima ketentuan na pong Allah taala seakan-akan dia tu ridho baca kuliah yual kafirun. Iya jadi itu anu naik tapi ini manibawa roh desa rona kada tau pandri temi ro makada nasaba ia tu sure pak dongeng to ya ti ampai madari upau makada ia konakan na ko musibah na masara-sara masat dingatimmu pegai baca inna ataina ia ru taala pangupu ale pangupu inna ataina ia ko takut tasat dingele ta mega masalah dia namanya maketta ia siuru sia selesai pegai mu baca alam nasrah pakuli-kuli mu yero alam nasrah laka sadar qada nan ko israk alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak tapakuli yero wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak iya komelo ki komisanya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi de na melo taraka iya si jama ya si salah iya naro wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab eta baca tadobul tare wa ila rabbika farghab supaya macawe ki lori po Allah taala dia mari kage pakuling itu iya jadi aja tak kali baca lalu mima terude mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat napakoli ngakatelu na baca iya itu fungsinya jadi dia itu ya ku ya wala pak dong pada itu ku masam pajang au baca rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau nak aku iya aja tak ada warsukni ya kumakadaki warsukni dalle umumi ya mi kumakadaki warsukni ai ilauni betul ya tu kona pabaraka ipo Allah taala saya dapat ijazah langsung itu tentang zikir itu tapi aja tak ada warsukni itu iya itu ya kok biasa mi akara di warsukni wahdini dalle umum tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau aja nalapakan ngilillah atau ati na ipake. Nah, iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya. Kodale ilau to rasukan ni. Iya. Ya tiasa ngedale tepat palimatan re. Ya wana tepat kesehatan tapi ia tu dale kamina mariawe waramparang.
Jadi itu dalek kami nama riawa kulalan nagamai warang parang. Dia naga cauriawe tu dalek warang parang. Dia naga yawana. Itu. Iya tu ampai maka da aja ni salai tappa gara-gara warang parang isapa. Nasaba isolang itu dalek lopoe. Nas tol lalu dalek kami nama lemah. Itu. Wagar kira-kira oto ya bereng. Napa tu malas sepeda? Wela dapat itu waktu lebat tu nak betul kan nak buru kan yoto na untuk lolo ke sepeda iya na tu tahu padak kali barakannya tu tahu deh nas sampaja gara-gara sibuk masa padale pada itu iya tepat na nasolangi gara-gara hanya mencari rezeki padahal rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia iya orang peralino. Dia naga kacau. Apa ia kene orang perangi asugirange adalah nikmat besar. Dia na adele puang Allah Taala. Dia na adele. Maju kalau dia na adele. Na dia gaga orang peran atau kesia-sia. Kamu kira? Tahu sogiemi berarti dia na adele puang Allah Taala lo kuatan lah. Dia na adele. Tapi ia orang perangi bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia roya sangnya senangan jadi itu orang perangi bukan ketenangan bukan iya jadi apa ya kene orang perangi non ri ketenangan dia na tanah tahu kasih tapi tidak gere tahu sogi na tenang na iya mako ko tahu sogi bega malah saulu itu pange jadi tania tu itu orang perangi bukan ketenangan asana senangan mi. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia linga tenangan. Nah mereka orang perang. Angka tu terita maka ya kau ita ya nu deh sakadaga tapi we den angka mana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angka tu tahu sogi we coki mel lupa. Pelala mata de pagaro. We din sunami bali bola na mabok kana liwa sila na baro na nasa ang kaulaw wag ngukurilalan kay dukur dega tanya tenang jadi abalalo pun iya tuh iya jadi aja tak kada warang perang mariawala de tu warang perang jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa warang perang aja iya ya natul mandari borapa balu maka ko mabalu-balu ki pakanjaki Pak Mega tahu kasih angka na nasarun tu lima kana mau pada gagah na balu itapak na napasiang ka igol la kasi itu apalagi ramalangi mate Mega ka tu Pak Balu itu aja taganai kang itapak tamagi sahabat mak balu nak kena dia aja gangkat ni tu kibanding itapak ya muak bele mu balu ya tapak mu tu masak mu pasiang ka iye betuangan nama baluk gol lah ko dia nagan nak silitere patimba gabaya aja lalo mu timbang tepak mu napa mu pasi timba tepak mu aja lalo ni paci aja tapakan jaki jadi naya ko dale puang Allah Taala melo malengi angka uruntu Pak Bu oko kita mak baca-baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro maka da ia ko angka tahu nak gangkul yang ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu iro pak jamai ngi nalengi di 5 juta nalengi padahal mastinna kuireke ngi jaman na ya tahu 5 juta tapi 5 juta dia lengi tanya si angka na betungan na dena si patok jaman na si bawa gajinah maka dai narampi kurilalan aja mu maselang natutu puang Allah Taala lalanna ya tu dale masuk na sabari na ganda natutura ko lalat dale supaya dia nasu tanya pulo ko tu dale mu na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih topa ang kami matu dale lihat tam tanya pulo ko tu jadi akong kagaga tajama na de na siyang si pato si bata jamay si bana wajarangi teh aja mo ta masusah magay ang kamato na lingi po nga lata lalalya de itu nolah tapa si balikan na ya ko ang kataw jama mesti na si di juta wajaran na tapamilaw di 10 juta de na siyang ka na jamay si bawa gajin na meloy na tarima maka dai koro lay bukarang ya tu tahu supaya tak bolo ya tu gagay masu na denonro
Yan na ito na mega, tau 10 juta gajina na mo na dito na mega na napake makamaja. Ang kato, tau patalurato, misa bu gajina kasi macicil mo toro man to, yung kamatian na masikola. Kenapa? Ditutupkan. Nah, yan na bahaya. Termasuk pajabae ro, itu ya ampai madari ka makada. Yan ang kataw makalasilasi, matapukong kagaga na jama, makasolamu ya tu. Magi na mega pasar pista lapisi dia na madeceng. Itu kare. Itu sampai kare. Ito? Iya Tommy makoy. Iya na par service AC, par service kulukas, par service televisi.